Loosi'noonni laalcho dikko fushshine hirre ikkadoo maashsha afirate mittu qarqarinni wolewa ha'ne dadda'linenna hajamme higate dagoomitte xaadooshshe halashshirate xiwammiro rahotenni hikkiminnu uurrinsha marre xagisiratenna laweemmerira doogote heera jawa horo afidhino. Konne albaanni Sidaamu giddo olluunni ollaa woradunni worada qoqqowunni wole qoqqowo xaadissanno doogga heedhurono dagate hasattonna halcho guutu garinni wonshitinota di ikkitino. Tenne yannara kayinni qoqqowu mootimmano ikko federaalete deerrinni babbaxxitino qarqartora doogga hala'ladunni loosantanni afantanno. Tenne qixxaawonkenni federaalete doogote biilloonyinni babbaxxino qarqarira loosantanni afantanno kolishsho kaameelu doogga maye deerira afantannoro qoqqowu pirezidaantichi kalaa Desti Ledamohunni massagantino gaamo hattono doogote loosira qeechu la"annonsa bissa ledo towanyo assino. Ninkeno towanyote gedensaanni assinoonni keenote hasaawa qineessine ki'newa iillishate hasi'noommona ledonke kiishitine harunsitinara koheeshshinke lowo ayirrinyinniiti. Qoqqowu mootimmanni loosantanni afantanno bushshunna carete doogo gobbaanni federaalete dooggate biilloonyin loosantanni afantannoti kolishsho kaameelu doogga Haweela Tuulate Malga Wotarareessa Huduuda Arbagoona yayye giddoonni higge marte Woranchaho Hawaasinni alattaanni higge bansa martanno aspaaltete doogo ledo xaaddannoti mitte projektenni loosantannote daayyenni kayise cirrete geeshsha loosantannoti lenkita ikkitanna qoleno daayyenni cabbe gaambeeltu mitte Arooressa Majora hakkiinni farqantannoti hookko girja tayisse Oromiyu qoqqoo e'annoti sayikki doogote projekteeti. Haweela Tuulatenni ka'e Malga Harbagoona yayye tayisse Woranchaho fultanno doogo hanafantunkunni lame diro ikkirono hendoonni garinni loosama hoogasenna qarru kori maatiro pirezidaantichu qarqaru dagoominna hajo la'annonsa bissa ledo hasaawa assino. Hasaawu aanano doogo loosantanni afantanno qarqarira heedhannoti dagoomo bissa loosantanni afantanno doogo yannatenni gumulama hooganna qarra tirate iillitinonsakkitaati coyidhinohu. Mitte xaanooti xeenu dayiro doogotin uurritanno mereeroo uurriteena taagano lowo geeshsha qaramino manni kawanna ka'aadha. Bushsha konne tungoonni bushshi kun obba ikkanno konnera hadhussitine yannate loosantanno gede assitinanni gedeeti ani qaagisheemmoo ninkene galantoommo doogotenne xaano xeenu kun dayikkiinni hadhunsitineenna seerunni loosantanno gede assitinanni gedeeti qaagisheemmoo yaatete. Ninkene harunsineemmo mangistete gede federaale mangisteno tenne doogo rakke gooffaa gede tukurete uute loossanni no. Federale mangiste riqibbe doogote baale silxaane xa giddonkeeti no yeneere macciishitaano kontrakteroota jajjaari insaati harunsitawo insano looso ninkeno Sidaamu qoqqowu mootimma gede digonxeemmo towanteemmo Oromiyu widoonni nooren Oromiyu qoqqowi ledo gashsheewu Aradu Shimelisi ledo hasaambaa hee'noommo kawaani noo woraddatini baalanti Sidaamiti no hasiisaare baala wonshineenna doogo rakke gooffaa gede assineemmo kawaa assidhinoeri dancha ikkewo daafira jawaatte wolewno lawishsha ikkitinaytaatilla nooe. Tuulatenni Malga Arbagoona yayye Woranchaho fultanno doogo yooteeki projektenni loosantannoti hanafantun kunni lame diro kiirsissurono አሪንተተኒ ጉሙላማ ሆገሰ ኮራ ትትርሹኒ ሐሳምቦን በአሁኑ ጊዜ በኢራን ተጀምረው ስራ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታቸውን የመገምገምና ሚስተዋሉ ጉድለቶች ካሉ ድርሻችን ወስደን የመፍታት ጣያንራ ፌደራሌቴ ዶጋተ ቢሎኝኒ ሐናፋንቲኖ ዶጋ ጣኖ ዴራ ኬናተና ሌልቲኖ ተነ ሄድሮ ኤቹል አኖንከ ጋሪኒ ትራን ነራተና እንጆ ከላቀተ እንዴቲ ሀጆላ አኖን ሰቢሳ ያኖ ዶጋተ ጋሾተ አሊዲ ማሰጋኖ ሲዳሙ ቆቆብራ ሀጆላ አኖን ሰቢሳ ለዶ ሐሳባሲ ኖሞ ማልጋው ረዲ ጋሾትኖ ሎንሰነ ሌሊኖ ቃሬ አና ሄዶ ወራ ዳንዳን ትናንሽ ነገሮች አሉ ቅድም 12 ኪሎ ሜትር ባልኖ ያለውን እናነሳለን ለኢራግን የምንሰጠው አሳመንት ያው 60 Shimmaadamiti mubba looso hoqarra kalaqqinoon kiri heedhanno. Tonaalame kiiloomeetira ikkitanno doogora aanno dagoomi doogo halashshinanni yannara jajjansa hoolaa hoogate ikkito leeltanno. Konneno dagoomu ledo halamme hoolate looso loonsoomo. Itophiyu doogote biilloonyira xaa'mineemmo xaansi kayinni leewa mannira jajjinsa murammohura riqiwote woxe uyineemmo inoommohu keeshshinonke.
hakku womaashila rahote dahinkero danchaho yitanno hedo noonke 26 ኪሎ ሜትር ራይት ኦፍ ዌይ ማለት ወሰን ማስከበር ስራዎችን አጠናክረን እንጨርሳለን። ከተማም ቢሆን ከናንተ ቀጥሉ ካላችሁን ከተማም ቢሆን ያው የተደራጀ ለሚና ለኪሎ ሜትር ጉራቅኒቲ ዶጎ ሀላልታኖ ገደ ዳና ባዳተ ለወሶኖ ሎንሶም ኮነ ሎሶ ሎሳኖቲ ikkado tantano noonke riqiwo adhate hedonni seeri maletenni doogo hadhannowa jajja kaasanna mine minate ikkito hedhannowa gibre hayletenni seera garsate looso loonsoomo tini doogo dagankera jawa horo afidhinohura aantatenni loonsani loosira agarranninkere wo'mu xukinkenni fulleemo መልጋ ወረዳ ላይ ያለውን ሁኔታ መረጃው ቀርቦልን ለማየት ሞክረናል። ከዛ በኋላ ግን ያሉ እድገቶችን እስከ ኡዱዳ ድረስ ያለውን አሁን እየተመለከትን መተናል። በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት የዘገየ ፕሮጀክት ብለን ነው እኛ የምንወስደው። malga waradira doogote loosi widoonni guficho ikkinore tajeelliteenna anke la'noom hakkiinni sa'eennano huduudu geeshsha nooricho xaphoomunnitini projekte gede'nitino projekteeti yine adha dandiineemo gumulshu kayinni xa leellanno deerra heera dinosi ማነቆ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ጉዳዮች አንደኛው የከፈታ ሁኔታ ነው። መንገድ እንግዲህ ግራ ቀኙ ክፍት ከሆነለት በኋላ ነው መንገድ መስራት የሚቻለው። qarraho korahone bandoonneri umihu guraqiniiti doogo fana hoogate laanfe lainkihu kontiraakterootu ikkado loosu maashine adhite shiqa hooga mannu wolqa anjenna lawinore ikkase la'noom ምናልባት በኮንትራክተሩ ሳይድ በቂ ማሽነሪ የማስገባት በቂ ሰው ኃይል የማዘጋጀት ቅድመ ዝግጅት የማድረግና ሙሉ አቅሙን አሰማርቶ ርብርብ ማድረግ ሌላኛው ወሳኝ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እነርሱ ባገኘነው ሪፖርት መሰረት 6.3 ነው አፈጻጸሙ። 2 ዓመት ተኩል ላይ 6.3 አፈጻጸም ማለት እጅግ በጣም የወረደ አፈጻጸም ነው። ግን አሁን እኔ አንድ ነገር ምንድነው ለማንሳት የፈለኩት ዘንድሮ የተለየ ነገር ግን ማሳየት ተችሏል የሚለው ነገር ነው ማነሳው። ኮንትራክተሮቱ ዋይና ፊጥኖሙ ማሸላቀኒ ቱላተኒ ማልጋ ሀዳኖ ዶጎ ጉሙልሺ ጢቡኒ ለብጥርሳስ አንጋጫላት ለሙድሪ ጊዶ ከጌሽ ጫላ ሎሰማ ወፊማ ጉሙልሻት ታይቴ ድሮ ካይኒ ኢላቻ ቱንጌ ሎሱ ጊድሮ ኖም ከዛ ባለፈ ኦሬዲ በዚህ አመት ነው ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ከወረዳዎችም ጋር ተቀናጅተን የሰራነውና ማልጋ ወረዳን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ማልጋ ወረዳ ገላታ ስሬም ሪቆቴ ወማሻ ዳተሄንደ ዶጎ ማርታኖ ካይንሳኒ ጃጅና ሚናኒ ሚና ድሌልታኖንኪ ቶጎሪ ሎሰማኖ ሃኢክሮ ግብረ ሃይለተኒቲ ሆልታኖ ካይኒላ ሁንዳ ሚኖኒ ሚናና ካሺ ሄሪሮ ሪቆቴ ወማሻ ዳጋኖ አፍራ ኖንሳ ይታኖ ሄዶ ነው አካባቢው በሁሉ ነገር ምቹ ነው። አንዳ ቶፖግራፊው ምቹ ነው። ሌላ ቦታ እኮ አለት በደማምት እየተበረቀሰ ነው ስራ የሚሰራው። ኩኒ ቃርቃሪ ሎሶ ኢንጆኖሲዮ ባቶቴ ፎላ ኡሚሴ ወለባ ኢክሮ ኪና ደማሚተቴ ዶንሳኒቲ ሎንሳኒው ሎሳሲነቴ አያረቴ አካቲኖ ኢንጂኖ ሆላ ካይኒ ላቴነ ባላ ኢንጆ ሆሮን ስራ ዲዳንዲኖኒ ለኮንትራክተሩ ለኮሚኒቲው ለአካባቢው አስተዳደርና ለአካባቢው አስተዳደር ኮሚኒቲውና ኢራ እና ምናልባት ከዛን የተወሰኑ በስታዎች ስላል ባየውም ባለፈው ጊዜ ስላየው ከዛን ጸላን ሳብዬ አኔራ ካይኒ ሳሴ ቢሰራ ሄዶኖ ኮንትራክተረቴ ቀርቀሩ ዳጎሚና ጋሾቲራ ሃቶኖ ፌደራሌቴ ዶጎቴ ጋሾቲ ቢሎኝራ ቲኒ ሳሴንቲ ቢሳላን ቱሮ ሎሱ ቂኒኖ ሃና ኢንጃዊኖ አይካኖ የቴ ደሞ ቀርቀሩ ጋሾቲ ዶጎቴ ዳኒ ሀላልኝ ባዳቴኒ ኮንትራክተረቴ ሳይሴ አሲሳኖ ኢትዮጵዩ ዶጎቴ ቢሎኝ ጃጃና ሚና ካይንሶኒዋ ሪቆቴ ወማሻ ራሆቴኒ ዳጎማሁ ባታ ሲሳኖ ኮንትራክተሮቱ ካይኒ ሎሳቴ ኢንጄሲኖኒንሳ ዶጎ ራሆቴኒ ሎሳኒ ሃራኖንሳ የዲዛይን መዘግየት ጉዳዮች ነበሩ። እንግዲህ በተለያየ ፌዝ ላይ ስለሚወሰን ጭምር ነው የምጠቅሰው። አሁን በእጃችን ላይ ያሉ ጉዳዮች ኮነ ሎሱ ራሆቴኒ ጉሙሌ ሞክ ገደ አሲኖን ከሪመሬሮ ዶጎቴ ዲዛይን ራሆቴ ጉሙላንቴ ጎፈዳ ሆጋ togoyema woyte tuulatenni malga geeshsha lemina 11 kilomeetire malganni oromoo giddoonni tayisse arbagoona hadhe woraancha tayisse fultanno doogga lemina 7 kilomeetire sase babbande loonsanniti tini doogo no mittenti umise ዲዛይን አማደ አንጋን ክራያ ነውሰ እንግዲህ ማልጋ ላይ ቅድም እንደተጠቀሰው 69 ሰዎች አልተከፈሉ ምናም የተለያዩ ጉዳዮች ሲጠቀሱ የወሰን ማስከበር umise ዲዛይን አማደ አንጋን ክራያ ነውሰ malga waradira layna sasomannira jajjunna minu diigammorira riqiwote womaashsha dibaantoonni yinoonnitera baata hoogate kora ikkinori mereero doogote danni badooshshi xabe ofolla hooga
tajete silanchi maxabado ekkawoga bankete ragaanni woxu fulo amanyooti ariita ekkawoga qarru gede kayinsannireeti xaphoomunni qara lamewa gaamme la dandiinanni mittu doogote diizayine rahotenni goofe angankira illa hooga lainkihu doogote danna bada hoogate ከአማካሩ አንጻር ያለኝ ኮሜንት አማካሩ መንግስትንና ኮንትራክተሩ ሌላውም አካል ህብረተሰቡንም አካባቢ ሎሳኒ ሀራኖንሳ አነራ አማላኖቴ አናኖ ሄዶኖ amaalaanchu daganna mootimmaa hattono hajala annonsa bisataadisanni loosu sumbetenninna ranketenni loosamanno gede assanoosiyo doogote looso loonsanni hee'nenni buusa mayraati loosa hongoonnihu buusa hiikkonna mama loonsanniro amaalaanchu bade afinohura mootimmano konne looso amaalaanchu albisaanchimmate adhe loosanno gede eeggooti uyitino loosu la'annonke garinni loosa hongummoro rahotenni gudate miti mineemmo ትክክል ነው የዲዛይኑን ብሪጅ አሁን 6 ብሪጅ ነው ያሉት 6 ብሪጆቹን ኦሬዲ ሁለት ጸድቆ መጥተዋል ሁለቱም አንደር ኢቫሉዌሽን አለው buusu loosa madaafra ka'ino hedo gara holla lew buusi mereero lamu diizaayinetenni irkisame dayinonke simminto wodani gede kayenni afradi dandiinoommo dha ontu xibbi kuntaali angaankera iille afamanno kunino ikkannoho yaadi dandiinanni simmintote qarri kayenni kontiraakterootu hasidhannoti isilaanchimmase agarantino simminto dikkote aana ajjanno kunino mitto qarranke tidhinanni ha'nummoro wo'ma wolqankenni loosu giddora ea hoolannonke dino ይሄ ሲሚንቶ አካባቢ ምናልባት ድጋፍ ሊደረግልን የሚችልበት የሆነ መንገድ ካለ simmintote qarri tidhaminonke ikki qarraati irko assinanninke doogo heedhoomero yaano balaxo ininkero lowo geeshsha danchaho simminto hidhate marreemmo yannara ninkeno woluu ledo heewisamme lowo qarra la'neeti afi'neemmo mootimma konne qarranke la'e injo kalaqoommenkero ግን አጠቃላይ የዚህ ፕሮጀክት አይ ቲንክ በግልጽ ተነጋግረንም መፍትሄ እንትን ማድረግ አለብን xaphoomunni tenne projekte qarra hasaambe tiranonke lowore loosa dandiineemo qarqaru lowo eltonni baraarinno tinni elto dikko fulanoos daga horonsራኖ ikkano hasiissannoos መልጋ ላይ ከዚህ በፊትም ብዙ ብለናል የባለፈውን ኮምፕሌን ማድረግ አንፈልግም መልጋ ላይ ትልቅ ኮምፕሌን አለ እንደ ኢራ ብዙ መስራት የነበረበትም አልሰራንም kunni albaanino malga hadhano doogora lowore yinoom federaalete doogote biilloonyi gede kayinsumoro lowore loosa hasiissannanke dilonsoom ninkeno irru gede laanfoom ወረቱ ጋሾት ረጋኒ ሎሳ ሲሳኖሪ ጋታኖንክ የ1.8 ቢሊዮን ፕሮጀክት ነውና ለህዝቡ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ስለዚህ ከሌላ ስራ ፍሪ አድርገን ሙሉ በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ እዚህ ላይ ዲፕሎይ ብናረጋቸው tini tuulatenni malga project mitte bitile 7 biiliyoone birra fulo asine loonsane projecteet dagateno jawa injonna soorru abbitannote tenera kayanni wuraduno hasiisanorinni irko asanoos እኛም በኩል የመጣውን ክፍያ የግድ እንትን ማድረግ አለብን ኦፍ ኮርስ እንደ መንግስትም ያው ክብር ፕሬዝዳንት ያቁታልና ninke bidonni dagate jajjuri qora baantanni gede fajjinoonni woxe womaashu ministeri ledo hasaambe baatate looso loonseemo konni kaayinni wo'munku togoonni muli hasaawa assanna qarra tirranni ha'neemo dogono amandoonni yannanni goofe dagate horora hossanno assate loonseemo እዚህ ቦታ ተቀምጠን ስለዚህ ፕሮጀክት እያወራን ያለ ነው ግን ዋናው አላማችን ይሄ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን አሁን ወደፊት ሄደን ምናየውንም ጨምረን ነው የነዚህ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ባለስልጣን የሚያስተዳድራቸው መንገዶች tenne basera ofolline umi project looso kennoom tenne calla ikkikkinni alba hinja'ne la'neemo xaphoomunni federaaletenni doogote biilloonyini loosantanne fantanno doogga hasi'noonni ariintenni hadhanni dino qarra kayenni mitteenni la'ne tirro qoqqowu deerrinni tidhama hasiissanno mitiimmubba illacha tunge tirreemo wole bissanni tidhama hasiissannorira qeechansa adha noonsa ninkeno qeechinsa garinni arunsineemo wo'munku kayenni agarranninkire fula hasiissanno yitanno hedonoo'e እንዳላችሁትም የመስሪያ ቦታ ክፍት አለመሆን አንዱ ተጽዕኖ የፈጠረ ጉዳይ ነው ብለን እንወስዳለን itinanninte gede loonsanni base fano ikkahooga mitto qarra kalaqqino hajootini adhineemo fano ikkinowa hasi'noonni deerrini loosamino yiniro gajaajjirate gobbaanni lowo qarraatine dadhineemo diizayini rakke diillitine noonnitera iillita geeshsha midaadoho wole looso loonsanni agara dandiinanni tini ፕሮጀክት ካይኒ ዱንክቲኖ kunni ka'a kaayinni kunni garinni haradi dandiinanni ማለት የሚቻለው ይሄ ፕሮጀክት በጣም ዘገምተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ መቀጠል አይቻልም
pirezidaantichu ledotenni daayya cirre hadhannota kolishsho doogo to'anyo assinoha ikkanna tini pirojekte hanafantunkunni onte diro ikkiserono doogote gurchimma yaano tigete to'a kinnate batinyi doraamu bushshi heera ilaallanna bobboodda hasi'noonni arintenni gumulate qarra ikkiturono qarra tayinse sa'ne loonsanni hee'noonni loosi naandanniha ikkasi xawisino. wole widoonni daayyenni cabbe gaambeeltu marte arooressa majora cambe gaambeeltunni girja marte oromiyaa hadhannoti sayikki pirojekte danchu deerira afantannota pirezidaantichu ino hedonni buuxa dandiinoon tenne calla ikkitukkinni teferkeellunni daarra qabaado e dilla hadhannoti hattono hawaasinni kaima assidhe borricha lokka hanxaxe tayisse cuukote marte fultanno doogo 2019 maaroti dirinni loosantanno gede sheemate e'noonnitano huwachishino. Tini doogga loosante gooffuro yaano tini doogga loosante gooffuro dagannita jawa xa'mo qoltara dandiitannotano buuxisino. Ninkeno pirezidaantichu doogote to'anyonna assino keenote hasaawa qineessine shinqoommohu harunsitini halawanno keerun.